بسم الله الرحمن الرحيم. En şefkatlik, en mihriban Allah'ın ismi bilen başlayman. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. Bu kitap mutlak galip, hikmet bilen iş kılgıcı Allah tarafından nazil kılıngandır. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. Sana biz bu kitapni hakikaten hak bilen, yani hakikatni öz içige algan alda nazil kıldık. Dinini şirikten ve riyadın sap kılgının alda Allah'a ibadet kıygın. ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. Bilinler ki şirikten ve riyadın sap din Allah xastır. Allah'ını koyup başka himayecilerini tepip alganlar, bizning ulağı çokunuşumuz fakat ularning bizni Allah'a yakınlaştırış üçündür deydi. Allah hakikaten kıyamet günü ularning ixtilaf qilishgan narsalar ustida hukm chiqirdi. Allah hakikaten yalğanchini, Allah'ning ne'matlariga kufrlik qilg'uchini hidayet qilmaydi. لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار. Eğer Allah balı tutuşni xalisa idi, elbette mahlukat içinden xaliganni ixtiyar qılatdi. Allah balı tutuşdan paktur. O mutlak, galip, yegane Allah'tır. خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار. Allah asmanlarını ve zeminni hak asasıda yarattı. Allah keçini kündüzge kirgizidu ve kündüzni keçige kirgizidu. Allah gün bilen ayni bendilerinin menfaatigi boysundurup verdi. Ularning her biri muayyen vaqtgacha, yani qiyomatgacha öz oqida sayr qiladi. Bilinglar ki u, yani Allah mutlaq g'olibdir, eng mag'firat qilg'uchidir. خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام 8 أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات 3 ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنا تصرفون. Allah sizlarni bir adamdan yarattı. Ondan onun cüptini, yani Havvani yarattı ve hayvanlardan 8'ni sizlar için yarattı. Allah sizlarni ananglarning qarnida bir holatdan yana bir holatga taraqqiy qildirib, yani abi mani, ondan laxta qon, ondan parcha go'sht bosqichlariga bo'lib, 3 qorong'uliq, yani bala hamrohining pardasi, bachchidan ve onaning qo'sig'i ichida yaratadi. Ana shu Allah sizlarning Rabbinglardir.
Padişahlık Allah'a xasdır. Onundan başqa ibadetga loyiq hech iloh yo'qdir. Qandaqmi onunğa ibadet qilishdan, onundan g'ayriga cho'qinishga burilib ketsizlar? إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور. Eğer kafir bolsanglar, Allah sizlardan behacetdir. Allah bendilerinin kafir bolışıga razı bolmaydı. Eğer sizlar şükür qilsanglar, Allah sizlarning qilgan şükürünglardan razı boludu. Bir günahkar adam başka birovning günahini üstüge almaydı. Yani her adam qilgan gunohiga o'zi javobgar bo'ladi. Ondan sizlar Rabbinglarning dargohiga qaytsizlar. Allah qilmishinglarni sizlarga aytib berdi. Allah haqiqatan dillardagi sirlarni to'liq bilguchidir. وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِن قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَندَادًا لِّيُضِلَّ عَن سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ. İnsanga birer ziyan zahmet yetse, Rabbiga yüzlengen halda onunğa dua kılıdı. Andın Allah öz tarafidan onunğa nimet ata qilgan, onun beshiga kelgan kulpatni ko'tarib etgan chaqda Allohga ziyon zahmatni ko'tarib etish to'g'riliq ilgari qilgan duosini unutib ketdi. Boshqalarni Allohning yo'lidan ozdirish uchun Allohga sheriklarni keltirdi. Aytqinki, sen kufring bilan turib bu fani dunyodan ozgina vaqt bahriman bo'lgin. Sen cho'qim davzixilardan dursan. أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ. Allah'a şirk keltirgen adam yaxşımı yoki ahiret azabıdan qo'rqib, Rabbining rahmetini ümid qilib, kechining soatlarida sajda qilgan va qiyomda turgan holda ibodat qilib o'tkazgan odam yaxshimi? Aytqinki, biladiganlar bilan bilmaydiganlar barobar bo'lamdi. Faqat sog'lom aql egillari ibrat oladi. قُلْ يَا عِبَادِي الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ. Aytqinki, ey Allah'ның mümin bendileri, Rabbinglarga taqvodorlik qilinglar. Bu dünyada yaxshi ish qilganlar oxiratda yaxshilikqa, ya'ni jannatga erishadi. Allohning yeri kengdir. Kuffarlar orasidan shu yerga hijrat qilinglar. Faqat sabr qilguvchilarga ularning ajri hisobsiz beriladi. قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ. Aytqinki, men dinni şirkten ve riyadan sapqıgan halda Allah'a ibadet qilishga buyurildim. وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ. Hem de bu ümmetning içinde Müslümanlarning avvali bo'lishga buyurildim. قُلْ إِنِّي
أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. Aytqinki, agar men Rabbimga osiylik qilsam, shubhisizki büyük kunning azobidan qo'rqaman. Ya'ni Allohning amriga osiylik qilsam, qiyomat kuni uning meni jahannam o'ti bilan azoblashidan qo'rqaman. قل الله أعبد مخلصا له ديني. Aytqinki, dinimni shirkdan va riyodan sap qilgan holda Allohga ibodat qilaman. فاعبدوا ما شئتم من دونه قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. Sizlar Allohdan boshqa xoliqinglarga ibodat qilinglar. Aytqinki, qiyomat kuni o'zlarini va oilasidagilarni ziyon tortqizuvchilar qattiq ziyon tortquchilardir. Bilinglarki, ana shu ro'shan ziyondir. لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون. Ularni üstüdünmü qatmı-qat ot, astidinmi qatmı-qat ot urib oladi. Shu qattiq azob bilan Allah bandalarni qo'rqitadi. Ey bandalarim, azobimdan qo'rqinglar. والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. Tağutdan ve onunğa çoqunuşdan yiroq bo'lganlarga, Allohga va uning ibodatiga qaytganlarga jannat bilan xo'sh xabar beriladi. Sözge quloq silib, uning eng yaxshisiga ergishadiganlarga, ya'ni taqvodor bandalarimga xo'sh xabar bergin. Ana shular Alloh hidoyat qilgan kishilardir. Ana shular sog'lom aql egillaridir. أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار. Kimga azap va'dasi tegishlik bo'lsa, u cho'qim devzaxga kirdi. Sen devzaxdagi odamni qutqiza olamsan? لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد. Lekin dünyada Rabbidan qo'rqqanlar jannatda qavat-qavat oliy imoratlardan bahramand bo'ladi. Ularning ostidan o'stanglar yiqib turdi. Bu Allohning va'dasidir. Alloh va'dasiga xiloflik qilmaydi. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب. Sen bilmemsen ki Allah buluttan yağmur yağdırdı. Andın onu yerge sındırıp bulakını peyda kılıdı. Andın Allah onun bilen rengi xilma-xil ziraatlarni undirdi. Andın u quriydi. Uning sarg'ayib ketganligini ko'rsan. Andın Allah uni shax-shumbig'a aylantirdi. Uningda haqiqatan aql egilari uchun Allohning qudratini ko'rsatadigan ibrat bor.
أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. Allah köksini İslam üçün keng qıyğan, Rabbinin nuri üstüde boğan adam, dili kör adam bilen oxşaşmı? Allah'ın zikrini terk etkenlikten dilli ketip ketkenler guvay. Eni şula roşen gümrahlıktıdır. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. Allah sözlerinin en çıraylıqı boğan Kur'an'ını nazil kıldı. Fasahatda, balağatda onun bazısı oxşab ketidi. Vəzi nəsihətlə, əhkamla, qıssalə onun da təkrarlandı. Qur'andakı azab ayətləri tilavət qılınğan çağda Rabbidən qorxuduğan kişilərin bədənləri titrəydi. Ondan Allah'ın zikri üçün, yəni Allah'ın rəhməti, məğfirətinə dair ayətlər tilavət qılınğan çağda ularning bədənləri və dilləri yumşab aram tapıdı. Ani şu, yəni Qur'an Allah'ın hidayetidir ki, onun bilen Allah xalığan adamni hidayet kılıdı. Allah azdurgan adamge hiç hidayet kılgıcı bulmaydı. أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون. Kıyamet günü qattiq azabni yüzü bilen mudafiye kılıdığan adam, azab duçar bulmaydıgan adam bilen oxşaşmı? Zalimlağa, yani kafirlağa qıyğan günahlarınlarının cazasını tetinla deyildi. كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. Ulardan ilgiri ötken ümmetler peygamberlerini inkar kıldı. Oylamğan yerden ulağa azap geldi. فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. Allah ulağa bu dünyada harlıqның təmin tetitdi. Ahiretinin azabı teximi büyüktür. Ula ahiretinin azabını bilse idi, peygamberlerini inkar kılmaydı. وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. Biz kişilerini vəzi nəsihət alsın deb, bu Kur'an'da ulağa türlük misallarını bayan kıldık. قُرْآنًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ. Kur'an Arapçıdır. Egrilikten halidir. Ümid ki ula Kur'an'ın mənisini düşünüp küfürden saklanğay. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. Allah siləgin mundaq bir misalını keltirdi. Bir kul bolup, onunla işqisi ilişini talışıdığan nurgun hocayınla iqdarçılık kılıdı. Birisi bu işqa, birisi o işqi buyuruydu. O kimni razı qilishini bilelmey qalıdı. Yeni bir kul bolup, o bir adamgili xastır. Bu iki kul, yani onun ahvali baraber mi? Cemi hamd sana Allah xastır.
Belki ula yani müşriklarning to'lisi bilmaydi. İnneke meyyitun ve innehum meyyitun. Sen hakikaten ölüsen. Ulamı hakikaten ölüdü. ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِندَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ. Andın keyin sizler kıyamet günü Rabbinglarning dergahida bir-biringlar bilen da'vo qilishsizlar. فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْكَافِرِينَ. Allah'a yalğanını çaplagan, nazil bolgan rast sözünü yani Kur'an'ı inkar kıygan ademdin mu zalim kişi var mı? Cehennemde kafirlığa orun yok mu? وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ. Rast söz yani Kur'an'ı elip kelgen kişi ve onu itiraf kıygan kişiler en şula takvadarlardır. لَهُم مَّا يَشَاءُونَ عِندَ رَبِّهِمْ ذَٰلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ. Ula Rabbinin dergahida özleri halıgan nesilerden behrmen boludu. Yani şu yaxşı iş kılgıçılarının mükafatıdır. لِيُكَفِّرَ اللّٰهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذ۪ي عَمِلُوا وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذ۪ي كَانُوا يَعْمَلُونَ. Allah ulanın en yaman emellerini yok çıkırdı. Ulağa kıygan en yaxşı emelleri boyunca sevap verdi. أَلَيْسَ اللّٰهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذ۪ينَ مِنْ دُونِهِ وَمَنْ يُضْلِلِ اللّٰهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ. Allah bendisige yani Muhammed aleyhissalatu vesselam'ını qoğdaşqa ve onun yardım berişke yeterlik emas mı? Ula seni Allah'tan başka mabutlar bilen qoğuqtudu. Allah gumrah kıygan ademni hiç hidayet kıygıcı olmaydı. وَمَنْ يَهْدِ اللّٰهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُضِلٍّ أَلَيْسَ اللّٰهُ بِعَز۪يزٍ ذِي انْتِقَامٍ. Allah hidayet kıygan ademni hiç azdırgıcı olmaydı. Allah mutlak galip. Düşmanlarını cezalıgıcı emas mı? وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللّٰهُ قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللّٰهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ اللّٰهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ. Eğer uladın asmanlarını ve zeminni kim yaratkan dep sorsan, şüphesiz ki ula Allah yaratkan deydi. Eytkin ki, eğer Allah bana birer ziyan zahmet yetkizişini irade kıysa, onu deb'i kılışka, ya Allah bana rahmet kılışını irade kıysa, onu tozu velişka, Allah'tan başkasıyla ibadet kılıvatkan ma'budla kadir bulalamdı, bana it birinlaçı. Eytkin ki, bana Allah küpayidir. Tevekkül kıygıcıla onunla tevekkül kıysın. Yani hemme işini Allah'a tapşırsın. قُلْ يَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ. Eytkin ki, ey kavmim, sizler öz halınla boyunca işlengla. Menmu öz halim boyunca işleymen. Sizler uzun kalmay harlıgıcı azapның kimge kelediganlıqını, mengülük azapның kimge düşüdiganlıqını bilisizler.
إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنت عليهم بوكيل. Şübhisizki biz sana kitapni insanlar üçün haq bilen nazil qıldık. Kimiki hidayet tapıd iken özü üçün hidayet tapqan boludu. Kimiki azıd iken özünün zihni üçün azgan boludu. Sen ulağa hami emezsen, yani ulağını imanға zorlaşqa muakkel emezsen. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. İnsanlar ölüdüğün çağlarda Allah ulanın canlarını alıdı. Ölmegenlerinin canlarını uxluğan çağlarda alıdı. Ölümge hüküm kılıngan, yani eceli yetkenlerinin canlarını tutup gelip, kalganlarının canlarını muayyen vaktkice, yani eceli yetkice koyup berdi. Bunun da fikir yürgüzdüğün kavim için Allah'ın kudretini gösterdiğin nurgun alametler var. أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون. Ula fikir yürgüzmedi. Belki Allah'ını koyup batıl şefaatçilerini tuttu. Eytkin ki ula yani şefaatçi kılıngan ma'budla hiç nersigi qadir bola almaydigan ve hiç nersini sezmeydigan tusumu ulağını şefaatçi tutamdı. قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. Şefaatinin hemmisi Allah'ın ilkididir. Hiç Adem Allah'ın iznisiz şefaat kılanmaydı. Asmanlarının ve ziminin padişahlığı Allah xastır. Andın sile Allah'ın dergahıga qaytırılısılar. وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. Yalğız Allah tılgı ilinsa, ahiretki işenmeydiğanlarının dilleri sıkılıp gidiyor. Allah'tan başka ma'budlar tılgı ilinsa, ula hoş bop gidiyor. قُلِ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ. Eytkin ki, ey asmanlarını ve ziminni yaratqıcı, yoşurunni ve aşkarını bilgici Allah, sen bendellerinin arasında ula ixtilaf kılışkan nesile üstüde hüküm çıkırsan. وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ. Eğer özlerine zulüm kılganlarının igidarçılıqda yeryüzüdeki neslenin hemmisi yeni şuningdek bir hassi köp narsa bo'ladigan bo'lsa, qiyomat kunidagi qattiq azob uchun uni fidya bergan bo'ladi. Ularga Allah tarafidan bu dunyodagi chaqlarda o'ylab boqmagan azoblar oshkor bo'ladi. وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. Ularning dunyoda qilgan yomon ishlari oshkor bo'ladi. Ularning dunyodagi chaqda payg'ambarning da'vatini masxir qilganliklarining jazosi uchun
ularni qattiq azob urib oladi. فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون. İnsonga biror musibat yetsa, bizga duo qilib, iltijo qiladi. Ondan uningga marhamat qilib, biror ne'matimizni ato qilsak, u bu ne'mat menga o'z ilmimdan, ya'ni fazlimdan, amgikimdan, tirishchanligimdan, rizq tepishning yo'llarini bilganligimdan keldi deydi. İş u o'ylagandek emas. Belki u sinoqdir. Ya'ni ne'mat ato qilish bilan uni itoat qilamdi, osiylik qilamdi deb sinaymiz. Lekin ularning to'lisi buni bilmaydi. قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. Bundaq so'zni ulardan ilgirkilarmi qilgan. Ularning erishgan mol-mulklari ularga asqatmadi. فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين. Ular dunyoda qilgan yomonliqlarning jazosini tatdi. Bularning ichidagi zulm qilganlarmi qilgan yomonliqlarning jazosini tortadi. Ular azobimizdan qutula olmaydi. أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. Ular bilmemdi ki Allah sınaş yüzüden xalığan adamның rızkını keng qılıdı. Xalığan adamның rızkını tar qılıdı. Şek şübihisiz ki buningda iman etgan qavm üçün nurgun alametler var. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, mening tilimden aytqin ki, günahlarını qılayverib, özleriga jinoyat qilgan bandilarim, Allah'ның rahmetidan ümidsizlenmanglar. Allah haqiqatan xaligan adamning jami gunohlarini mag'firat qiladi. Shubhisiz ki Allah eng mag'firat qilg'uchidir, eng mehribondir. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. Sizlarga azab kelib, yordamga erishelmaganinglardan burun Rabbinglar tarafga qaytinglar va uningga itoat qilinglar. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. Sizlar tuymagan holatda sizlarga azobning ushtum tut kelishidan ilgari sizlarga nozil qilingan eng go'zal Qur'onga ergishinglar. أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. Her qandaq adam Allah'ның taatida ketkizib qo'yganlarimga hasrat, men Allah'ның şeriatini ve dinini mesxir qilg'uchilardan edim deb qolmaslik uchun
أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين. Ya ki Allah meni hidayet qilgan bo'lsa, hidayet tepib, albatta taqvodorlardan bo'latdim deb qolmaslik uchun. أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. Yoki azobni ko'rgan chaqda koshki dunyoga qaytishimga bo'lsa edi, u chaqda Allohga itoat qilib yaxshilardan bo'lar edim deb qolmaslik uchun Rabbiga bo'ysunsin. بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. Durust. Hakikaten sana mening nurg'un oyatlarim, ya'ni hidoyatga sabab bo'ladigan Qur'on keldi. Sen ularni inkor qilding. Bo'yin tavliq qilding. Sen kofirlardan bo'lding. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. Kıyamet günü Allah'a yalganını çaplaganlarının yüzlerini kapkara görsen. Cehennemde mütekebbirlerge orun yok mu? وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. Allah şirikten ve günahtan saklanğıçılarını bəxtke eriştirdiğen yolla arkalık azaptın kutuldurdu. Ulağa külpet yetmeydi, ula kaygırmaydı. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. Allah hemmin ersini yaratqıçıdır. Hemmin ersige hamidir. Ulanı xalığanca təsəvvür qılıdı. له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. Asmanlarının ve ziminin hazinelerinin açıkçıları Allah'ın ilkididir. Allah'ın ayetlerini inkar kıyganlar en şula ziyan tatlıkçılardır. قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Eytkin ki, ey nadanlar, meni Allah'tan gayrige ibadet kılışka buyurumsile. وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ. Sana ve senden ilgiriki peygamberlerge eğer sen Allah'a şirik keltirsen senin amelin elbette bekar bulup gidiyor. Sen elbette ziyan tatqıçılardan bulup kalısan. Belki yalğız Allah'a ibadet kıygın ve şükür kılgıçılardan boğun deb vahiy qilindi. وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ. Ula Allah'ni haqiqi ravishda tanımadi. Qiyomat kuni zimin butunlay Allah'ning changilida bo'ladi. Osmonlar Allah'ning o'ng qo'lida qotlinib turdi. Allah ula ya'ni mushriklarning shirk keltirgan narsalardan pokdir va ustundir.
ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. Sur çelinğanda osmonlardagi va zimindagi Allah xohlagandan boshqa maxluqotning hammasi o'lidi. Ondan sur ikkinchi qitim chelinganda nagahan ular turib nimaga buyurildiganliklariga qarab turdi. وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. Mahşergah Rabbinin nuru bilen yoruydu. Nama amallar hazır kılındı. Peygamberler ve guvahçılar keltirildi. Ularning arasida adil hüküm çıkırıldı. Ularga zulüm kılınmaydı. وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ. Her ademge kılgan amelinin savabı toluk verildi. Allah ularning amellerini obdan bilidi. وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. Kafirlar cehennemge top bolup heydilidi. Ular cehennemge yetip kelgende cehennemning darvozalari ichiladi. Cehennemni boshqaruvchi farishtalar ularga oranglardan sizlarga Rabbinglarning oyatlarini sizlarga o'qib berdigan, bugungi uchrashishning borligidan ogohlantiradigan payg'ambarlar kelmaganmi deydi. Ular shundoq payg'ambarlar kelgan, bizni ogohlantirgan, lekin azobga duchor bo'lish hukmi kufri va qilmishlari tufaylidan kafirlarga tegishlik bo'ldi deydi. قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. Ularga cehennemning darvozalaridan kiringlar, cehennemde mengü qilinglar. Mutakabbirlarning joyi nima degan yomon deyiladi. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. Rabbiga taqvodorlik qilganlar jannatga top bo'lgan holda mangdiriladi. Halbuki ular jannatga yetib kelgan chaqda uning darvozalari ochilib bo'lgan bo'ladi. Jannatga muakkal farishtalar ularga sizlarga amonlik bo'lsin. Sizlar gunohlarning kirlaridan pok bo'ldinglar. Jannatga kiringlar. Uningda mangu qilinglar deydi. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة
نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. Ular cennetke kirip orunlaşkan çağda eytidi. Cemi hamdu sana Allah xastur ki u bizge qiygan va'disini ishqa oshirdi. Cennetning ziminiga bizni varis qildi. Cennetde özümüz xalagan joyda turimiz. İşligüchilarning ajri, yani cennet nima degan yaxshi. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. Periştilerning Rabbiga tasbih etgan hamda etgan alda her ishning cho'risini o'rab turganligini ko'rsan. Ularning orasida haqqoniy hukm chiqariladi. Mu'minlar jannatga kiradi, kofirlar dovzaqqa kiradi. Jimi hamda sana olamlarning Rabbi Alloh xosdir deyiladi.